Dobrodošli, gledate High-Tech Zonu, emisiju o tehnologijama. Moje ime je Stefan Dević, na početku, kao i svaki put, novosti. Ukoliko primetite ažuriranje za WhatsApp aplikaciju, znajte da su iz ove kompanije nakon Vibera i oni odlučili da uvedu funkciju besplatnih poziva. Iako se čini da je WhatsApp uvek jedan korak za Viberom, jer je Viber prvi predstavio i svoj servis za web i mogućnost poziva, WhatsApp i dalje ima najveću bazu korisnika od 700 miliona u cijelom svetu. U maniru prvoaprilskih šala, kada sa običnog pregleda Googlovih mapa zoomirate na takozvani Street View, uz pritisak na dugme u donjem levom uglu, mape se pretvaraju u Pac-mana i to na bilo kom delu sveta, pa i u vašem kraju. To je sigurno samo jedna od šala kojom će kompanije širom sveta slaviti praznik šale. Uz verziju Windowsa 10 koji se očekuje u toku godine dolazi i novi brauzer Spartan koji je sada dostupan za preuzimanje onima koji učestvuju u ranoj fazi testiranja novog Microsoftovog operativnog sistema. Neke od novih opcija biće WebNote za podsjetnike i napomene, Reading View za čitanje internet sadržaja i personalni asistent Cortana biće sastavni deo novog brauzera sa kojom ćete u svakom trenutku imati ceo internet na dlanu, poručuju iz Redmonda. Samsung velike nade polaže u svoj najnoviji model Galaxy S6 koji je kod operatera u svetu u pretprodaji već naručen u 20 miliona primjeraka. Mnogi vjeruju da je to zbog toga što je ova južnokorejska kompanija konačno krenula malo više da osluškuje svoje korisnike, a mi smo imali prilike da se uverimo zašto ovaj telefon toliko hipnotiše svoje korisnike širom sveta i to na njegovoj srpskoj premijeri. Novi Samsung Galaxy S6 donosi novi dizajnerski jezik, potpunu inovaciju u dizajnu korišćenjem stakla i sa prednje i sa zadnje strane, i to ne bilo kakvog, nego najotpornijeg stakla koji trenutno može da se nađe na tržištu, korišćenje aluminijuma. Osim toga, same tehničke karakteristike uređaja su takve da ga smeštaju na sam vrh trenutno u svetu. Mi večeras ne predstavljamo jedan, već dva nova uređaja. I Galaxy S6 Edge je zapravo vrhunac tehnološki Samsung u ovom momentu i jedini telefon na svetu koji zapravo ima zaključeni ekran sa oba dve strane. Trenutno jedna druga kompanija nije u stanju tako nešto da isporuči. Sa same dizajnerske strane to je velika prednost, ali mislim da ćete vidjeti da je upotrebna vrednost takvog ekrana isto povećana, a o lepoti se ne da raspravljati, to ćete sami da vidite. U svetu se u toku jednog dana dogodi oko 2000 sajber napada. U Srbiji 1 do 2, ali to nije zanemarljiv podatak. Korisnici moraju biti edukovani o potencijalnim internet napadima, ali i načinima na koje mogu da se zaštite. To je bila tema predavanja Sajber bezbednost svuda i za svakoga. Informacioni sistemi se sve više koriste u svakom društvenom segmentu. U kompanijama sa velikim brojem zaposlenih, neobrazovani zaposleni predstavljaju potencijalnu opasnost od curenja poverljivih podataka, a da toga pritom nisu svesni. Zato je edukacija bitna. Jako se brzo stvari menjaju, praksa koja je danas bila u redu, sutra se može smatrati nebezbednom. To su kontinuirane obuke koje su prilagođene sektorima, jer je suština sledeća. Mi ne možemo da očekujemo od svih zaposlenih u jednoj firmi da budu eksperti u sajber bezbednosti. Oni to i ne treba da budu, oni treba da obavljaju svoj posao, tako. Suština je pronaći šta je ono kod svakoga ključno što može u njegovom radu dovede do problema. I tu rupu, uslovno rečeno, zakrpiti edukacijom. Na internetu, kako stranom, tako i domaćem, najčešći su takozvani DDoS napadi koji korisnicima dozvoljavaju pristup sajtu, dok se sajt zapravo bombarduje nepotrebnim informacijama koje dovode do toga da sajt sporije ili uopšte ne radi. Za odbranu od takvih napada potrebno je neuporedivo više sredstava nego za pokretanje ovog napada. Mi kao kompanija koja hostuje puno domaćih sajtova vidimo jeste da ti napadi su dosta vezani za raznorazne društvene okolnosti, izbore, razne neke druge manifestacije u društvu, odnosno sigurno postoje neke grupe koje ne moraju biti bog zna kako organizovane ili bog zna kako stručne, koje na određene pojave određenih vesti ili određenih objava reaguju tako što pokušavaju da taj sajt učine nedostupnim. U Srbiji trenutno ima 2,85 miliona korisnika interneta, od čega ni polovina ne kupuje ili prodaje preko ove globalne mreže, a svega 1/3 internet korisnika iz Srbije svoj online sadržaj čuva na serverima u našoj zemlji. Kako bi nam brojke bile bolje, mišljenje stručne javnosti je jednoglasno, kontinuirano usavršavanje kadrova. Toliko za danas iz High-Tech Zone. Gledajte nas svakog radnog dana na kanalu Pink 3. Doviđenja.